sa ibek, wenno sangsangit, wenno rigrigat, tadagiti imuna abanbanag ket napalabasdan. The message kakabsat ni Preacher M, choose to be happy. Amoy no apay kabsat. It's because si Kristo lamang ang magbibigay sa atin ng kapahingahan at kagalingan mula sa ating matinding kalungkutan at hirap na dinaranas. Amen? So choose to be happy, kabsat. So let's sing our first hymn, Haven of Rest. Praise God, we have haven of rest in spite of our suffering in this world, kakabsat. Haven of rest. On the first verse, sing. My soul in sore exile was thou, unlike sea, so burdened with sin and distress, till I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over what stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to His tender embrace, in faith taking hold of the world. My feathers fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. Sing on. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep over what stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Amen. Come unto me, all ye that are labor and heavy laden, and I will give you rest. Amen. And casting all your care upon Him, for He careth for you. Let's sing our next hymn, Give Them All. Give them all to Jesus. On the first verse, sing. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of spinning round and round? Rob of all the shattered dreams of your life. At the feet of Jesus, lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Shattered dreams, wounded hearts, and broken toys. Give them all.
sa kakabsat. Kasi di kinanta tayo, we have haven of rest. And we can give all to the Lord Jesus Christ. Amen? What a blessing. Because speaking of choose to be happy, itirak sang insure ni preacher. Malagip ko kap sa istorya. May isang asawa nga lalaki. Kat napaniti may isang nga lugar kap. Sa kit kuna na, nagpukpukaw. Mapukpukaw ni bakot ko, mapukpukaw ni bakot ko, nana. Kat napaniti, kasla ko malabi. Mapukpukaw ni bakot ko, mapukpukaw ni bakot ko. Kat kuna di babae nga nang entertain. Sir, nana, bangko dito eh. Hana police station, nana. Pasensya kan ma'am, kapot sobra tragsak ko, diyak pa amot pang istorya akon ko na. Diba? Sa balik, kapot sobra tragsak ko sa balik, diyak pa amot pang istorya akon ko na, nakapagragsakan ng mga mapupukaw, di bagot ng Praise God for the gift of laughter. Amen? Amen. Amen. Remain standing up sa Sikola and Brother Romeo Saret for today's scripture reading and prayer. Naimbag nga bigat mo, Pastor June, Ma'am Cora, and kastamot ni Pastor Ruby, Ma'am Kay, kun kay amin yan ta YouTube kakabsat, kun datay nga da dito congregation nita. Good afternoon to all. May we open our Bible in the books of First Peter, in the book of First Peter 5, 6, and 7. First Peter 5, 6, and 7. Dua lang verse kapsat, but sometimes dahil iti kasapulan tayo. Amen. No kaya tayo iti lumasat nga nasayaat kan nabalay ka dahil ito yung panagbiag. Nadakan kapsat, say amen. 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 Kunala, First Peter 5, 6, and 7. Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Dawating ard nga kidam tayo kapsat, kat intay ti panagkararag. Apo Diyos, amami nga nainlangitan, at tuy apo iti saom. Kat apo maminsan, kun most of the time apo kat san mi maliklikan, digiti pagdanagan, kun pagkasapulan apo dito nga biag, nga magyaman kami, tadaka apo nga mabalin nga mang supply kadigiti amin na kasapulan mi, babaen apo iti panag pakumbabami, ken kaapo nga dumawat kadikitan yaman na kasapulan mi iti panagbiag. Lord, di mi amo apo iti masakbayan mi, ngam si kaapo Diyos amumun amin ida. Apo Diyos awan iti rason mi, nga diag kamatalagken ka kadigiti amin abanbanag apo nga mabalin mi, nga pagdanagan, puno pakasikuran iti panagbiag, iti masangwanan. Ket apo Diyos, apo amin ni gitoy, ket dawatin mi, iti natipira pamati ka di, iti sagtunggal may sakan ka, nga si kalaang apo iti pagkamatalkan mi, kan panginanamaan mi, kadigitian yaman, akasamulan mi, kada ito ya panagbiag. Apo Diyos, kimatom ni iti puso mi, tanumamin sa napo, imbes ang agtalag kami, katagdanag kami. Ket anyaman apo Diyos, nga nagkurangan mi, pensa na may atade nga ramid mi tisangwanam, apo dawatin mi kadi, nga pakawanan na kami, tulungan na kami apo, nga nga mayan nurot apo iti pagayatam. Lord, awan apo iti na namaan mi, di apo iti kaasi kan parabor mo, kat sapay lang kadi, taday nga parabor kan kaasi mapo, madda kuma, iti sagtunggal may sakada kami. Apo Diyos, dawatin mo iti aramatem nga dipon mo, iti panangipay mo kat kanya na apo iti na langitan na sirib, sustenaram kadi apo daytoy, panakaawat, nga nainlangitan, ken kastamot apo iti kirit ken pigsana, ken sao apo ngay balikas na, tulungam apo, ket pabilgem, aramatem, ket sikadi apo iti may tanok, ken may daydayaw apo iti biag na, ket itultuloy mo apo nga ipreserba ti salunat ken kirib na apo adudig iti naipabaklay nga at trabaho kanya na apo Diyos, ket saan nga nalaklakadig itoy,
Namsapay lakadi, taman nakabalingin imam, timang pabilag, mang bayabay, mang salaknid, ken mang lip up kanya na no, dama na po digiti ah panawen wenno tiyempo apo nga kumapoy ket apo Dios si kangarudan apo ti patuloy nga makikadda kada kami iti saom apo Dios isu kadi apo iti panuray iti panunot ken puso sa tunggal maysa nga isu kumaapo iti kangrunan apo nga pangituunan mi apo iti pansin mi kada iti apo ngayon kami panagigimong ita alawan itultuloy na kami nga apo ngayon sa lakniban ken tulungan na kami apo nga dumngeg nga nasayaat ken si kaapo ti mangala iti attention mi kas panakay kasaba apo iti saom alawan i-commit kani talak mi ken kaapo digiti oras ken kanitumi kada iti apo nga nabatbati pa nga oras mi iti gimong mi dagiti ti dawat mi pakaasim iti napatugunay nga nagan ni apo mi nga Jesus. Amen. God. Remain standing ka kabsat. Kita man ta adad ta left side mo. Riga dito, ano nyo pa mo ti left and right yung kabsat. Left side yun, nga left side ko, left side mo. Kat ko na agyaman na kiti apo kang ka. The other side, the other side. Agyaman ka kanya kiti apo. Siya tagsununay di siya ayaan. Pagyamanan tayo amin di kiti kakabsat iti apo. Amen. Pakita man di kiti adad to Zoom Mansley. Praise the Lord. Kadigiti kakabsat. Toray adayoda. Tita Minda and Nani Josefina. Paglangan di kiti kakabsat. Kas nalawag bakarala pa mayan. Da California. Ayan. Message kanya kiti nadlaw ko idi Wednesday. Pero ni Tita Minda ko nakatimayab man gaya mo kakabsat. Katinsan ko jiling message kat ko na naglen. Anak mo lang makaturog aeroplano katin sa ganag digiti preachings day di CSC nga binuybuyak ken diningdingeg ko. Di nagpintas ka kabsat, amen? At idung nga biyahe but napintas ti usar na ata dalat ta messages nga din praise God for that. Tita Teresa and Maui, Ma'am Corat, Sis Marivic, ni Ishan, ayan mo ni Ishan. Amen. Manang Luisa, ni Steph, Mama Oing Batak, Sis Mai, we're praying for you. Pakikita ti message ko sis, ada dinamag ko ni Aimee, ni Ading Marie, and also Ate Cheryl. Intay nga rod kantaan ka kapsa, tinaragsak na rambak nga welcome song tayo. Yagalamano si nagtunggal mesa, nag-sing that song, naragsak nak, na makakita ka. Amen? Ready? Naragsak kakita, nga di maray ka, intay panagdayaw, ken ni Jesu Kristu, ti dawat ko tapo, para purnaken ka, ken marik ng kumatiayat tiyama. Kumablaaw, ipog kamutamen, makipagkararag, isagot tiyapo, ketal na't kararwa, ipeksa tayo garut, agyaman kamapo. One more time, naragsa kakita, nga di maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Jesu Kristu, ti dawat kutapo, para burnaken ka, ken marik nam kuma, tiyayat tiyama, an ka agpangadwa, in ka kumablaaw, ipog kaumutamen, makipagkararag, di sagot tiyapo, ketal na't kararwa, ipeksa tayo ngarut, agyaman kamapo, ipeksa tayo ngarut, agyaman kamapo, ipeksa tayo ngarut, agyaman kamapo. Amen. Praise God. You may be seated. After our closing prayer this afternoon, Kakabsat, I'm still praying as to how we're gonna do our groups. But we will have choir practice. But before the choir practice, what we're gonna do is we're gonna divvy up in groups for prayer. Like for example, ni Ate Jen, kaduan lang to digiti Hidalgo cousins. Is that Hidalgo kayo ka, di ba? Or Hidalgo / whatever last name like din. Yeah, kaduan ni Ate Jen ni Suna, kumusta na isuda, kitagkararagda. Yeah? So whoever tiha mo kabalay, uno ka householdan, inga mang sarak ti sa bali, kumusta katungtung mo, kararag mo.
Amin tayo, ada pre-request tayo, do concern tayo, rugyanan tayo ng ikararag ti sabaling nga tao. Amen? So after the closing prayer, agsarak tayo ti ka-partner tayo, make sure nga hamo ka balay di nga ka-partner mo. Tay sabaling nga rupa. Amen? Katungtung mo, kumusta alam ti pre-request na kat agkararag kayo. Amen? So we have quite a long time nga mangsarak, mangsirig, no sino inti pilyon, nakatungtung tayo, kumustaan tayo, kin kadwating agkararag. Amen? Amen. Kung bebehin nga ro doon, then go ahead with the special and then Pastor Pruvi will take over. On the hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest embeds for a word of lost sinner once slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I'll cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. The old rugged cross, so despised by the world, has wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory upon to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. So I tell rugged cross, I will ever be true. It chains and refuge gladly bear. Then He called me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old
Wow, amen? Wow, permi nga makapariing ka kabsat, amen? Hindi kasta nga kanta nga kapintasan nga may isagana ti puso tayo nga umaksep kada tinapintas nga mensahe ti Apo, amen? Amen. Alahan taro di kiti Bibles tayo, dami la Bibles tayo kabsat. Iti notebooks tayo, iti ballpen, taga-atensyon tayo ti mensahe nga ipadalan ti Apo iti mensahero na, amen? Pasa ka rin ti mic to our dear senior pastor, Pastor Pruvi in Bacara. Thank you very much, Preacher Glenn. Ibaga man yung aming kakabsat. Naragsak kayo mo lang. Amen. Amen. Terming again, enjoy kami dito. Hindi pa nagserbi di Apo. Kahit ambok nga kastamot kada kay dita. What a blessing nakabakasyon ni Nelio. At haan lang nablisan. Kaputa nakita na actual ti ministry tayo dito main. Naging blessing pa isuna kada kami. At nakalaling gaya magkanta kakabsat, talagang pang-recording artist. Alam nyo ba nga, hindi ka no mapandya Australia isuna, dana panawan na nga recording na dito eh. Iso nga idea da Australia, at the recording company nga nangibukin ko na 5 nga album. I-record na kakabsat. Before nga na po Australia, rakista yon. Membro ti banda. Pakita yun ba, di ba? Pang banda nga talaga at boses na. Banda rito, banda ron. At hindi the giant, so kuna da 5 albums. At kuna na po, sumikatak dito yan. It was at that time nga namamuna ni Aldrich.
So inawis ni Aldrich isuna ijay church, panagaten, at nagtultuloy nga kabsat, aging gana nga nag-grow. Dinis disciple ni Aldrich, sinusuruan na ngagkararag, basat Bible, sinusuruan na may panggap iti panagigimong. At idi kuan madlaw na may panggap ti music, kasanor deto Brad, kunana kano. So in-educate ni Aldrich, ginggana nga naawatan na kakabsat, inidyan na DJ worldly music na. And do you know what? He sacrificed that. Talagang in-give up na DJ nga career na nga recording artist. At masayangan da kano kuha na kakabsat. Ngam isunahan na sinayang kaputa dakdakkel ti apo nga naging natibiyag na. So nga nagpintas ka talaga di testimony ni Brother Nelio. So continue to pray for him and his family. They will be flying back tomorrow, Tuesday, Philippine time. At excited iso na nga hanlamapan ag subling ang trabaho. Today kat excited pa nga ag testimony. Dagiti kakabsat ijay. Ti naaramidan ti apo kang kuana. Okay? So nagpintas dito first message tayo itay. May panggap iti happiness. At talaga, we need to have the right fellowship, right feeding, and right fulfillment. At nangasawan, the Lord has to make us holy so that we can become happy. Hante agbaling nga naragsak, to hante agbaling nga nasantuan kakabsat. At to start our message, amok na damdama, kat ag grupo-grupo kayo, so take note kayo, tapno adantumot ma-share yung damdama. Ayan, iti nakablesan nyo kadigiti preaching from the Sunday school and uray pa itata. Okay? So, get ready with your Bibles, notebook, at saka inyong mga ballpen. Let me start with this. Amo yung kakabsat, DJ Psalms chapter 1, kuna ni Jagat, whatsoever he doeth shall prosper. Okay? Let me connect that. Whatsoever he doeth shall prosper. Ikayat na kasawon deta kakabsat, adu dagiti tao nga kayat nati ag-prosper ngem haanda maragpat. Right? Adamot dagiti tao nga nag-prosper ngem wrong nga wagas. So datayo, kayat tayo nga maragpat ti panag-prosper ngem right nga wagas. Whatsoever he doeth shall prosper. Kasi halaan nga dagiti righteous ti ag-prosper. Even the wicked prosper ko na di Bible kakabsat. So, ti question ko kada kayo, no da kayo kat ag-prosper, kayat mo kading ag-prosper ka out of wickedness or kayat mo kading ag-prosper ka out of righteousness? Sino kada kayo ti mayat ag-prosper out of righteousness? Itayag nat imanan. Okay, good. Sino kada kayo ti mayat nga ag-prosper uray wickedness and pastor, basta ag-prospera ko na. Oo, desperado kanukan kabsat. Datayo, hante kasapulan nga maging desperado ti biyag. I know that some of us sometimes, we have no choice. Desperado na tayo. So nga uray wickedness, tiraan tayo lang tangga kabsat, tapno lang prosper tayo. But conviction will prevent us. Iso nga, kaputa Kristiyano tayo, ada conviction tayo, ada ni Kristo kada tayo kakabsat, we will always choose Christ. Uray ada suffering na, uray ada itirigat na, tapno lang itikasta ang prosper tayo. So ulitin ka, not only the righteous prosper, even the wicked prosper. So, as Christians, hantay surutan ko makakabsat, eto'y dana, rota, kan wagas ti wicked, tapno lang ang ag-prosper isuna. Isurutan tayo, DJ wagas dana ken method ti righteousness tapno ag-prosper tayo. Whatsoever he doeth shall prosper. Now, so ikatan tayo ijay picture, no? Ikatan tayo ijay scenario, DJ wickedness, uno wicked way. Intayo ka deti righteous. Now, laglagi po tayo kakabsat, kuna na jay 2 Corinthians chapter 5, verse number 21, if I'm not mistaken. I hope I got the right exact location from the Bible. For he hath made him to be sin for us. Isa na. I-establish ko lang kada kayo. Kasi kung ayaw ka, hanak mo't righteous, pastor. How can I become righteous? Netoy. For he hath made him to be sin for us. Sino jay he? Jesus Christ. Anat nagbalinan ni Jesus Christ? Basol.
Awan basol na ng binaklay na di basol tayo. He hath made him. He is the Father. The Father made Jesus to become sin. Jesus did not commit sin, but He carried our sin. Kaya nga, who knew no sin, awan basol na, right? That we, sikakan siya, might be made the righteousness of God in Him. So ti adang righteousness kada tayo, kat di makungkuna nga imputed righteousness. Everybody say the word imputed righteousness. Ikay na sa deta imputed kakabsat, kat it is a credential not from us but from Him. Deti kat kinalinteg nga inkawus ti Diyos. That is the word. Awan kinalinteg tayo nga likas from us. Ngam di kinalinteg ni Jesus na ikawus kada tayo. So nga kuna na that we might be made the righteousness. Hana ko na nga that we might be made righteous. Di ko na that we might be made the righteousness. Kasi we cannot be righteous eh. Sinners tayo eh. Nagbasol tayo amin. But we might be made the righteousness. Kaya nga sa one, na ikawus kada tayo, di righteousness iti apo. So itattangarod kakabsat, listen to me. In God's sight, by position, we are righteous. Made righteous. Nalintag tayo by position. So, if that's our position, okay, save ka because you are made the righteousness of God in Him. Ngam tapno agbalin nga profitable, ti kinasave mo ti rabaw ti daga. Let me say that again. Tapno agbalin nga profitable, ti kinasave mo. Kasi, save ka mapangkat langit, kumada ka pinaraw daga. Tapno agbalin nga profitable, anat profitable di Ilocano? Muilata na. No profitable ko nang kakabsat kat iso di gito the Jeremiah, the Ezekiel, the Daniel, profit. Amaw di jay? Prophet Jeremiah, prophet Daniel. De. Pag sinabi nating profitable kakabsat, profit, gain. Tapno agbalin nga hanga useless. Tapno nagbalin nga useless. Tapno nagbalin nga vain. Tibiyag mo nga save, tirabaw ti daga, DJ nga position mo, i-translate mo into practice. Kala ko ma-lawyer ka, no di ka mo't i-practice, ano serbi na di ka na lawyer mo? Doktor ka. No di ka mo't i-practice, di anat serbi na nga doktor ka. Teacher ka, di ka mo pa nag-teach, ano serbi na nga teacher ka? Nawatan nyo kakapsat? Did you get that? Engineer ka, di ka mo po nagplanot balay, ano serbi na engineer ka? So saved ka, righteous in the sight of God. Di ka mo i-practice yung righteousness, ano serbi na nga road nga saved ka? Ano serbi na nga made righteous ka? So the position mo nga made righteous, you need to translate that into what? Practice. Now, by translating that into practice, okay, several things happen in your life. Number one, you grow. Itao nga Kristiyano kakabsat, hana ag-grow, no hana magna ijay walk of righteousness. Nawatan nyo? Mag-grow ka nukan, agrow ka. You mature in life by following righteousness. Number two, you honor and please God. Sino't Kristiyano nga nakaisam ti Diyos, no DJ wickedness tinaramid mo kakabsat. Diba? You had the choice to do what is right, nung pinilim di wickedness. God says, good job. Well done. Walang ganon mga kapatid. So God is happy when you walk in righteousness. So if you want to make God happy in your life, walk God in righteousness. Among kakabsat, hindi pa nagbiag, whether you like it or not, adda paragsagam eh. Whatever you choose, adda paragsagam ka dito nga choice mo. It's either the choice mo, pinaragsak mo sa rilim, kung pinaragsak mo sa bali, ti kamayatan na paragsaken in the choices of life, ti apo kakabsay. Ano ti apo't pinaragsak mo, uray kaslahan ka naragsak, pelang itanga nangaramid di jay, ngam di consequence to di inaramid mo, na dagdagsen to nga ragsak ti itod na ganggan. Dagdag ka no ragsak. Babaling nga digiti tawhan na maragsakan kan ka, ngam no pinilim di right kakabsat, babaling handa maragsakan kan ka, ngam ti masangwanan, agbilib dantugan ka. Kuna dantugan ka,
I thought you made the wrong choice, bro. I thought agbagtit ka idi, bro. Ngam gayam nagpintas deta na pilim, bro. Sana all, bro. Di ba? Sa napimpintas nga maladingitan daging kaita nga inubram jay right nga later on agbilbilib daging ka ngabsat. Kaysa jay bilbilib daging kaita ta ngam gayam padam lang nga loko-loko di jay. Iso nga naragsak yun ka nga nangaramid jay wrong kasi agpada kay loko-loko. Nawatan nyo ngabsat? So, whatever you do in life, adala ta para paragsagam eh. You do that because you want to make yourself happy or you want to make others happy. Listen, when you want to make someone happy, make God happy. Always put that in mind. Make God happy. Iba ka man tagaabay mo, make God happy. Not yourself, not others, God. Make God happy. Amen, kakabsat? Ibigyan kayo ba? Okay, now, let me go back. So what happens when you practice righteousness? Ano mapasama ka nung i-practice mo di righteousness? Ano dyan number 1? You grow. Okay? You grow. You improve. You develop in your life. The progress mo nukuan. Amen? Ulitin lang natin ang part ka absad. Kasi kita nyo Pilipinas, aping nga nag-progress, adot palpak ka mo ubra, adot wrong mo ubra, adot violation mo ubra. Ngam no maitaman at Pilipinas ni sistema na, maitaman at Pilipinas kakabsat, iti pagalagadan na kakabsat, ang progreso at Pilipinas. Kastamat king ka, ang progreso at biyag mo, ag-grow ka, ag-develop ka, ag-improve ti ka sa saad mo, no pilyam di right kakabsat. Nawatan niyo? May kadwa na mapasamak, you will make God happy. And number 3, you will prosper. So nga mo, kita nyo kakabsat, DJ Bible, DJ titurong na eh. Di ba? The law of the Lord, and in His law that He meditate day and night, He shall be like a tree planted by the rivers of water, bringeth forth His fruit in His season. Di ba? So nga, nor aramidam ngamin ti right, hamulakit kitang DJ immediate, kitang DJ after result na ngamin. In His season, in other words, wait for your fruit in the next season. Diin mulam itaapitom di next season ngamin kakabsat. Are you following? Ulitin, no anyak in mulam itaapitom di next season. So agpili ka ti kayat mong apiton di next season, then plant that seed for that harvest. You cannot plant the right seed and reap the wrong harvest. You cannot plant the wrong seed and reap the right harvest. You plant the right seed to get the right harvest. When the season comes, kunana, he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. So when your season comes, you reap the harvest of what you sowed today. Awatan nyo? So you progress. Ulitin lang ha. What are the 3 blessings when you walk in righteousness? At number 1 kaabsad, you grow. 2, you honor and please God. 3, you will prosper. Would you like that to happen to you? Kaya't yung madeta nga mangyari biyagyo. Sino kada kayo kakabsad? Di kayo yung mangyari ti biyagyo kat dete, you know, kailangan ako, tuloy-tuloy lang ang buhay. Kumusta, Brad? Sula iso, Brad. Number 1, would you like to grow? Would you like to be the person nga 5 years from now, kung na naging ka, kumusta, Brad? Kung na naging ka, thank God for His word, Brad. Talaga, nusurutom di Biblia. Wonderful things happen in your life. Number 2, would you like to be the kind of person kakabsat nga nasikat maragsakan nang runa ti Apo? Ika na hindi nga ibagbagan. Uray 1 million likes ta impose mo, no ti Apo thumbs down. Umanay di may nga thumbs down ti Apo nga mang taog, mang balansen kakabsat. Awan serbi na di 1 million likes mo. Just please God. And number 3, you will prosper. So again the wicked prosper, the righteous prosper. Would you like to be a prosperous wicked or would you like to be a prosperous righteous man? So, that's what we need to do. Nawatan nyo, Absad? Okay. So, itatanga bigat ko, Absad. While speaking of prosperity, dahil pagsasaritaan tayo, the question itatanga malam kakabsad is, why do we fail? Why do we fail? Why do many Christians fail? Kasi if you ask Christians, okay, are you experiencing that in your life? Number 1, are you growing? 2, are you pleasing God? 3, are you prospering? Masasabi mo bang you are prospering? Are you really prospering?
Pastor, di ba masamang pag-usapan ng mga prosperity? No, it's biblical. Let's talk about it the right way. Let's talk about it the biblical way. Are you really prospering? Or are you just struggling? Hello? Are you prospering? So that question, kakabsat, will put us to this question. Why am I failing? Why am I failing? So I would like to discuss with you today the causes of failure. Now, if you have failed, it's not final. But we are not going to talk about how to rise from failure. But I just want you to know that if you have failed sometime in your life, it's not final. If you think you have failed, if you think you are failing right now, that's not final. But the tone and direction of the message today is not just how to rise from failure, but to identify the causes of failure. Okay. Question number 1. Are we failing because God wants us to fail? Would you say, alam mo kung bakit failure ako? Dahil sa Diyos kasalanan niya na mag-fail ako. Are you putting the blame to God? Panginoon, ikaw kasi kung anong sinabi mo sa Bible, sinunod ko yun, nag-failure tuloy ako. Ikaw kasi Lord sinabi mo ganito ang gagawin ko sinunod ko kaya ako nag-fail. Do you fail because God gave a faulty law and principle in the Bible? And you followed that and you failed? No. At di mabaling nga i-blame kini Apo Diyos nga, kaya ako failure kasi faulty ang Bible. No. Kaya ako failure kasi ni Apo Diyos ngamin di nagbleblesan Kasi ni Apo Diyos di nagtultulungan ngamin Kaya failure ako Kakabsat, listen to me. All the promises of God are yea. You know what is yea? Yes. Kurano, Romans 8, hanaim paidang ti anak na para ti pagimbaga. This is the salvation of your soul. Anan to kaya ti na maipaigang ka. Imagine the heart of God. He gave what is greatest and best for your benefit. That's your soul. And He not give what is best for you physically. So you cannot blame God for your failure. So kung mag-fail tayo kakabsat, don't blame God. Amen? Number 2, will you blame others for your failure? Well, others may have become the factors for our failure, but it's still our choice. Nawatan niyo kakabsat? It's still our choice. Parang happiness, yung message kanina. Sabi mo, hindi ako masaya. Kanino may pagkakasalanan yan? Kasalanan ba yung McDonald's na hindi ka masaya? Kasalanan ba ni President Trump? Anong kinalaman niya? Ang layo-layo ng argumento mo. Ipagkakasalanan mo sa kanila ang hindi mo pagiging masaya. Samantalang, happiness is a choice. Joy is a choice. Failure is the same way. Kasi if you look at the Bible, sabi ng Bible, look at verse number 3 once again. He should be like a tree planted by the rivers of water. In other words, uray ag drought. You know what is drought? Ikag. Uray ag krisis ti lubong. Because you are a tree planted by the rivers of water, you will bring forth your fruit in season. In other words, you cannot fail. In other words, you will prosper. You will not wither. Ang kamalaos ko na wither, amoy wither, malaos. Digidi ibdad duma, di pa nagsikat, lausan nga kapsat. Deti kat hampulos aglaos. So ure ana nga age mo ti biyaghang ka aglaos, dynamic, fruitful ka Kristiyano. No ammom nga liklikan digidi cause ti failure kat surutom di usto nga prinsipyo. Nauhatan nyo kapsat, hang ka aglaos. Detat prayer ko personality biyag ko Nga oray anak dumteng nga pagbabago ng mundong ito, I will always be relevant. Nga oray lumakayak to kuman kakabsat, hana aglaos ti Christian life ko apulos. Nga anyan tuman nga aramidet nga para ti Apo, na balay kakabsat. That's my prayer.
So for me to do that, there are two things I should have in mind. One, I should know the law, how to prosper. Two, I should identify the causes of failure and avoid them. Learn from them. And obey the law of success and the law of prosperity. The law that puts me into that level and situation of life. So again, if you are failed, your failure is not final. I want you to know you are still alive. God's grace is so wonderful. He can restore you. He can refresh you. He can renew your life. Just listen to this message. This message, mabaling nga matamaan ka, but it does never meant to put you down. It was meant to make you aware. It was meant to warn you. And it was meant to help you take a U-turn. It was meant to help you, put yourself on the right track. So again, ana basol ni Apo Diyos ti failure tayo. Ante mabaling nga i-blame nga basol ti sabali ti failure tayo. Ante mo't mabaling nga ibaga nga basol ni Satanas. Kuna ni Satanas, pira ka naman, no? Ano kasalanan ko dyan? Trabaho ko lang magtukso. Trabaho ko lang mag-distract. Trabaho ko lang gawin kang busy. Pero alam mo naman ang prinsipyo eh. Kung susundin mo sana yung prinsipyo ng Biblia nyo, susundin mo yung Diyos mo, hindi ka mag-fail eh. Ba't ko kasalanan? Sabi ng Diablo, I thought you were a child of God. I thought you know your Bible. I thought you know to do what is right. And you failed. Now it's my fault? Mga kapatid, what my point right now is this. If we failed, if we are failing, and if we'll continue to fail, let's take ownership of that failure. Kaya nga sa han tayo mapix ti sarili tayo. No han tayo bigbigan nga da tayo ti basol, nakabasol no apeng ag-fail tayo. Acceptance. So ita nga malam kakabsat, do you accept that you are the cause of your own failure? See, tignan niyo yung ginawa ni Eva, oh. Kasi si Eva ko na ni Adan. Dahil kami babae nga intad mo apo eh. Kitang? Kanawad si babae. Di kami uleg ko na. Basol kan di uleg. Hindi ko na ni apo Diyos ka di uleg. Apay kami ko na au may itudunan kakabsat. Iman. Diba? Listen to me. If we want to change, let's take ownership. Let's take responsibility for our own failure. So now, what I'm going to do is to help you identify the causes of failure. Why do we fail? Okay? So nagatidog dyan introduction na yung kabsat. Pero okay lang yun. Kasi, no na-i-point out ko kada kayo, nga sikat ag humble, nga mang-amin, nga sikat i-cost failure, at least there is hope. Okay. Number one cause of failure kakabsat. Number one, lack of divine purpose. Lack of divine purpose. Okay? Now, the purpose naman ko nakakabsat is you know the reason. You know, one of the best way to assess the quality of your choices and plans and goal is to ask the question, why? Kasi sometimes we just make decision based on impulse eh. Uy, kayat ko dito siya, ginatang mo. But before you buy it, ask the question, why? Why will I buy this? Why will evaluate the level of quality of the plans and decisions you are making. Are you listening now? So, apply it to yourself. Apply it to yourself. No, the planong tikas tinga rami dun siya. Why? Tapno kwa? You will realize nagrabaw gayam di rason mo nga mangobra di kayat mga obraan. So you know why we fail? Because we don't know how to ask the question of why. We don't even assess our decision anymore. Kasla ka lang na panmol, nakita mga kayat mo, ginatang mo. Di ka pa in-evaluate.
Kahit kutlugan si ka, apay nga kayat mo't gumatang lugan. Hello? This will greatly help you, mga kapatid. Ang kupay nga tinalakay, the word nga divine, di pala purpose ti ibagbagat ka na kay dita. Just the practical asking, practical way of asking, why? Purpose. Oh. As manikan, Richard Glenn or Sakti Dexam, Pastor, kararag na kami, gumatang kamlugan. Ang muntot na magit nga sigod kingkan, apay nga gumatang kanugan. So nga sakbay nga damagat ti apay, no umay ka kanyak, Pastor, gumatang lugan, ibagam di Jerason mon. Kasi ang gagat-gatang lugan ka kapsat, nga awan ras-rason na. Sa depikas ka lagbagtit. Apay na pa nagkitam ti bagi, milyonaryaw. Gumatang ka nga kasla subsobrat kwartam. No, nagrigatam na ita. Sa kagat-gatang ka nga awan ti naunag nga rason na, nagrabaw. Purpose. We fail because we don't have purpose. We don't know how to ask the question why. I failed many times because of this. I failed many times. And you should also recognize today, you failed many times because of this. You failed to ask the question of why. Amoy oray deta lat maibatik nga lesson kada kayo. Balbaliwan at biyagyo deta kakabsat. Amen? Oh. Parang matangat ti cellphone. Apay. On lang. O di ba nagrabaw? Hello? Kaya't ko ti kasto nga trabaho. Why? Agbasa up. Apay. See? The question of why will help you assess the quality of your goal, your plan, and decisions you are making in life. Learn to apply the principle of why. Parents, start that with your children. Kung ako madya anak mo, I want that, ask them, why? If you can give me a valid reason, if you can give me a meaningful, objective reason, then we might, kung ang pena nga mo, siguraduhan, we may consider it. Oh, parents, di ba nagbayad ni Day? Pag kay kumatamol, I like that. Kung na amon ti ubing agad kas de kami, nakakita nang I want that. Kung na sigod kami yun eh. Ha? Oh, kat uray kad savings na kakabsat. Why? Why do you question my motive and reason? This is my savings kung na naging ka. No, this is not a question of savings. This is helping you how to make quality decision. So you will not waste your savings, anak ko. It's a principle to save money, but it's another principle how to use that money properly. So I need to question you why. Manmanot tao kakabsat, nga dakas nga sistema at panunot na wal. Puro impulse tayo, puro emotion, puro pressure. Apay mo tagatangan, nakasale ngamin. Di ba? Ano magkadidakas kakabsat mo talaga nga kasapulan. Hana magkadidakas mo talaga nga alagat. Grabe ka naman, Pastor, di kam tumalang gatangan, mabuteng kam sa gumatangan. Hang kay mabutbuteng. Tilang kukuhaan tayo kakabsat, kat assessin tayo lang amina. So we don't want to fail nga road. Kasi no, may establish mo nga reasonable, kat objective, kat dinaragragsak ka nga mang gasto di kwarta ka di jay. Kaysa di naggastos ka, idinagatang mo, saka mo pinanunot, apay ba ginatang ko? Oh, kita? Di ko masakbay nga na ginatang mo nga pinanunot mo, hanga idinalpas mo ang ginatangan, saka ka kud. Yung nga ginagatang ko dito. May sublim pa eh. Oh. You know why we fail? We lack purpose. Katita ka kapsad, dito yung point tayo, on the Christian note, divine purpose.
As a Christian kakabsat, hamo kayat ka di desisyon mo, isut mangya dayugan ka ti Apo. Hamo kayat nga di gijay planom, iya dayo na ka ti Apo. No, plano kang agnegosyo, plano kang agbakasyon, plano kang agpasyar, amin na planom, hamo kayat nga di gijay planom, kat isut mang palamiis, di relasyon mo ti Apo, mangyadayugan ka ti Apo, no isuntat kos na nga maiyabot ka nga nakarigrigat ka nga makaangon. Awatan nyo kapsat? That's why when you make decision, you must consider divine purpose, meaning to say, make God always the central reason for your decision. Nga aramidag deti nga aramidag kat adagdapay nga maaramat na ti Apo. Kasi di aga kapsat. Deti nga obra, isusurat niya doon. Deti nga obra kat adadda nga improve na ti panagserbik ti Apo. Deti nga obra adadda nga makatulong at ti ministry. Kas di aga kapsat, adda divine, godly nga reason day jay nga planom. Aptohan ka agpay na Kristiyano. Successful ka pa nga Kristiyano no nakadayukan to ti Apon. Uray man pa adukwartam ka kapsat. Uray na nga to sweldom. Uray pa US tayan mo no backslider ka. Anang arod ka kapsat deta? Successful nga Kristiyano deta? Awa na. Hana good success. So, I hope I made sense of this very important point mga kapatid. Now, to give you the verse, look at 2 Corinthians chapter 5 verse 15. Dito yung amin kakabsat ti central point na dito. 2 Corinthians, ano ko na? And that He died for all. Okay? That they which live should not henceforth live unto themselves. They die. No, dito obram kat para lang ti sarilim kakabsat. You better think twice. Kasi lang dapat para ta sarilim. Deta goal mo ng ubra. No di kat unto Him kung na nakakabsat. So ti mindset na deta is, hangko kayat ka deti lang ubra at para na ti bagbagi. Kayat ko nga deti nga ubra at para ti Apo. Kasi kayat nga para lang ti bagik. Diyan na bagik ti ipiplis ko. Anang orba pasamak, lumami isak ti Apo Kastat na pasamak ka digiti adu nga Kristiyano kakabsat, nga blines ti Apo, ngam inusar dalat blessing parat bagbagida for their pleasure, for their own enjoyment, for their own pagragsakan kakabsat. Do you know what happened? Limamiis dati Apo, limamiis dati ministry, ngam no may panggap ti pansarili, nakabarbara, naka-excited, napakazilos, napakasaya nila mga kapatid. There's no divine purpose. So, we have to put that in mind. Absat, pagbalinan nyo nga batas ti biyagyo deta, that He died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto Him which died for them and rose again. So, ano dagiti, young people, kakabsat ko may pagada, Pastor, ipagpray na agabroda. The question ko, why? On that question, why, I want to ask two questions. One, I want to ask the question of divine. Where is God in that plan? Number two, practical ba yan? Pagtinga man, weigh it, practical ba yan? Nagpintas, di ba? Nagmayat nagsimplet ag desisyon ti biyag. Tulungan na kang ag desisyon. Kasi, adu ka natay, digiti ag desisyon nga, hante mo brown tayo, manong arabi, dito makaturturo, pampanunutan da, anang ata, atras abante ka, kas ka nabutag kakabsat ng subli-subli. Because, you don't have a factor that will help you make a clear decision. You don't have something that will clarify your motives, clarify your goal. So if someone comes to me, Pastor agabruda, Pastor agbasa akti kasi a course, Pastor agtrabaho ak. Why? Why that course? Anong purpose mo? Kasi Pastor, okay, let me help you. Let me help you establish the right purpose in your decision. Kalay din na minsan, may pakadagan niya. Hamot datos ti agbasa actually. Kasi kahit mo i-upgrade ti sarilim. Pero, it's not always a general rule. It is always about purpose that define it. Because it might not be for everyone. Because the purpose will define whether it is legit or not. So, a housewife,
no, it's not a housewife, a wife, mother of 2 children, I think, came to me and asked for advice and counsel. Her husband is working at the negosyo and she works at a campus, ang operasyon natin may sa campus. So every day, both of them go to work. The kids, pabati kabsat from the grandparent or whoever takes care of them. Kat ko na kanyak, pastor, ko na at the message ko ging ka mo nabasa. Ay, sorry. Nagadung kami nagyan the messenger ko. Ano ba di jay? Kat ko nga pastor, agbasa ako ba? Ano alam? Education. Oh, okay. So, kung nakingkwa na, apay nga mga lagat education, apay nga basa ka. When pastor ta, kwa, kunana, kaya't kung amin nga may kanak iti additional load jay school. Kasi I work at the office, kat no mga graduate education, may kanak iti teaching load. May kanak ti 3 hours a week, kunana, mga 3 hours a week. 3 hours every day, parang ganon. Nga agisuro. Oh, okay, I see. So, mano per hour? 100 pesos per hour, pastor. So, that's 300 pesos per day. Yes, pastor. Time is 5. That's 1.5. Time is 4. 6,000. Okay, so 6,000 ti maiad. Ijayan ta monthly budget yo. So, anak schedule mo agisuro? After office hours. Sure. After office hours? Yes, pastor. Sabi ko sa kanya, are you sure? Aggastos ka naman pa nagbasa, you will take these units, 1 year namin amo magat ada 1 year dito yung malpas mo, nalpas ka educational. Sure, aggastos ka ti 1 year. Buen pastor, ano schedule ng basa? Sabado, tingar problema pastor, iso nga, haanak maka-decide. Kasalsalpak ko ti ministry, di church tayo maparadanos. Kat masakripisyo at makatawan para danusak dito. Are you sure? Di ba, the petition mo nga mapanhaway? When pastor, manupay nga tawan, guro 8 to 10 years pa. Di kita is parang salsalud-sud kuging kwano, doon siya nag-iisip. Sabi niya, madin sa pastor? Madin? Aggastos ako nga mapanagbasa. Isakripisyok ti tiyempok ti anak ko. Isakripisyok pa'y. Tapos kas delat mainayon yan ta sweldo. Hangkat umanay di sweldo yun binulan. Ti gol mo bagpabaknan. Haamot pastor. Una, kasi no, deta 6,000 lang nga gol mo nga inayon tamat di sweldo. Nga ti gol mo pabaknan. Hanggang mo baknan ka deta sister. Tilang gol mo ta 6,000 nga pampanunutom kat pangnayon lang ti kurang. Apya, kurkurang kay gade. Hamad pastor. So for what is that 6,000? Oo nga ano. Oh, di ba? Kita ang gagawsan? Simple, di ba? Dakala tulong di pa nagdesisyon no damagom ti sarilim apay. Purpose. Many people fail for lack of purpose. Kada nga Kristiyano, we fail for lack of divine purpose. Amen, kakabsat? Oh, ituloy tayo ito na maminsan. Ituloy tayo ito maminsan. Napintas na ito. So, I want you to have more time nga mang-digest, mang-analyze, mang-meditate ka na ito nga point. Okay? Lord, thank you so much for this afternoon. Permi nga tumigsak to, dumanan ako ditoy. Kaya't agyaman kami apo, dahil lesson mi itang amanem, daktil ti maitulong na kada kami. Pagpaiso apo nga ti panagbiag, we should not make careless decision. We should not make pressured decision or decision based on impulse. We should always assess why. The question of purpose. Kada ka mga Kristiyano, divine purpose ti masapol mi apo. Hanaga po ta kayat mi kat pagragsakan mi ubra mi latan. Masapol ay consider da kamot apo. Digiti decision mi hang kumaisot mangya dayo kadakam ka. Alam ko madeta, kaya't mit agubra, kaya't mit additional di trabaho. Ngam na isot mangyadayo kadagamkan ka, kat isakripisyo madigiti na patpatay. Pipi apo agkararag kaming ikan na kamti sa bali nga trabaho. So nga apo tulungan digiti kakabsat, tapnon,
agbalinda nga prosperous, sikat mang pa-prosper ka dakwaga. In Jesus' name, Amen. Praise God for the message, Kabsat. Amen. Very reflective. Simple line of questioning, but it really makes you think. Anat rason na? Anat rason na? Yeah. Thank you so much, Pastor Puvi, for that very powerful message. Pero may makabitin. Makabitin. Nag-message ni Dan kanya kisa gano'n na baka po kuryente ko na like to moderate trade sir ko na. But thank you so much, Pastor Puvi. Nablisan kayo mo lang kakabsat? Amen. Tumagdar din narod kakabsat, hindi kararag ti tithes and offering tayo. Let's pray. Lord, nakasaysaya at kaluunay o apo, nagbabagas di iti mensahe apo nga paay mo kanya mi itatati. Sunday School, Lord, ngayon share ni Preacher M. Thank you so much, O Lord God, for this great reminder. Kundi iti message apo nagapukan Pastor Provi. Umuna apo, help us to recognize and acknowledge the failure me. It doesn't matter how much we have. It doesn't matter where we are in life. We have failed you in so many ways, many, many times. Katulungan na kam kadi apo nga mga acknowledge kadi failures mi kat hanga sa balit makin cause no di da kami metlaeng. Starting with that question, O Lord God, is there a divine purpose in our choices, in our decisions, in everything, anything that we do? Tulungan na kam kadi apo to be reflective of the things around us, of the things where we spend our time, our talent, our treasures, and our choices and decisions. Thank you so much, Lord, for Pastor Provi, for the wisdom yung paay mo. Lord God, tangamalem, the opportunity, yung paay mo kanyami, mangisubli ti tithes mi, kan mangitid ti offerings mi. It's just a proof, apo, ti kaado yung patalag mo kanyami. Kat Lord, tulungan na kami to be good stewards nga mapagtalkan kadigiti ado apo nga material blessings ng patalag mo. Help us, Lord, to be joyful and to be cheerful kadigiti apo adung iyong patalek mo kat mausar maaramat para iti trabaho kat may ramraman kami pe, O Lord God. Please, Lord, bless our offering this afternoon. All this we ask in Jesus' name. Amen and amen. You may bring your offerings, Kapsat. At patuloy ti kararag, so the Pilipinas kakapsat, akong patingga na titudo, kun bagyo. Nagpintas ti init tatay kit-kitak, di gijay camera si Jegat ni biglamot man nga nagtudon kakapsat. Tumustag pwede giti madama nga pinagiyakar ti Transformers, tamok na mabalinda agubran. At permi nga napigsaman ti tudon kakapsat. Blessing, amen? Aglaplapusanan ti blessing oray laglaylayo si ti blessing da, amen? Matter of perspective ka talaga. So magdadarot ka kapsat, let's sing one more hymn before we close in prayer this afternoon. Let's sing that song, I Am Resolved. Amen. Ready now, first verse. I am resolved no longer to linger, charmed by the world's delight. Things that are higher, things that are nobler, these have allured my sight. I
troubles may beset me, still will I enter in. I will hasten to Him, hasten so glad and free. Jesus, greatest, highest, I will come to Thee. Again, kakabsat, after Pastor Pruvy's prayer, we will sit down, divvy up, share praises, thanks, prayer request, prayer time before we go home. Amen? Amen? Amen. Pastor Pruvy, please close us in prayer. Okay, let's pray. Apo, gyaman kami, di napalaos nga aglaplapusanan, nga bendisyon, nakabakbak na nga message na in-share ni Brother M, itay Sunday School. Tanda iti lesson ita, uray may isa lang nga main point, na kuha mi, nga dakil apo nga mang-steer, kan mang-direct, ibiyag mi apo Diyos. Bendisyonam ti realization kan prayer time, prayer time, fellowship time, naging kakabsat ita. In Jesus' name, Amen. God bless you.